Živžav na šolskem dvorišču v predmestju Damaska, glavnega mesta Sirije. Čeprav v državi divja vojna, je to za otroke, ki še lahko hodijo v šolo, srečen dan. Živeti poskušajo čim bolj normalno. اليوم أول يوم بالمدرسة جاي لأتعلم وبس أكبر عشان نصير مهندسة وأعمر بلدي. بس أكبر بدي أصير عسكري وبدي أقدم لهالوطن. Veliko obrazov v tem razredu je novih. Otroci so sem pribežali iz drugih delov države, kjer so boji še hujši. Samo prejšnji teden so uničili 3000 šol, 1000 so jih spremenili v zatočišča za ljudi. To je ena redkih šol, ki so nepoškodovane, zato je v njej zdaj gneča. الشعب عدد الطلاب زاد مثلا كان بحدود 35 ف40 وما فوق ربما يصل ل 50 في الشعب 5/6 او احيانا ل6. Vojna pušča hude posledice. Otroci so zaradi nasilja prestrašeni, kar vpliva tudi na njihovo vedenje. كان عندهم بعض السلوكيات غير إيجابية طبعا، بس حاولنا مع المعلمين مع الإرشاد توجيه هذه السلوكيات العدوانية لإيجابية يعملون بها ضمن المدرسة. Za izobraževanje mladih v Siriji si prizadeva tudi veliko nevladnih organizacij. Trudijo se, da bi se lahko otroci kljub vojni učili in s tem dobili upanje v boljšo prihodnost.